येंगिरिब पुनमकपु आई शरचंद्र शर्मा इम्पैक्ट न्यूज़ की खंडनबगी तांकक मनुंग हुनदा तराम नोक्चरी लोनन खुरुमजरी ngasiगी इम्पैक्ट न्यूज़ की खंडनबगी तांकक खिता खनगदोरि वाफम असे मणिपुरदा होजिक नुपीगी मायोक्ता नुपीगी क्राइम अगेंस्ट वुमेन है नुपी सिंगदे थोकलिबा थोदो ऑथोक्सिंगसी नोमोगी सुम हेंगलकबदोंग तौबसिगी मतांगदा खननबगी तंजादुन लोकजगदोरिबा लोनन ngasi स्टूडियोदा वाफम सिदा खननबगी लेंजिन लेरिबा गेस्ट सिंग मिया मांगदा सक्ताक सगे इहाना आईगी येता खरदी लाप येता फंबिरिबसी सुबिता मंगसा थाबम अदुगा वुमेन एक्शन डेवलपमेंट की जनरल सेक्रेटरी नि इसेबु तराम नोक्चरी अदुगा हेक येता फमिनजरिबसिना अखोगी डॉक्टर के सुबिता देवी चेयरपर्सन मणिपुर स्टेट कमीशन फॉर वुमेन नि इसेबु तराम नोक्चरी इसे ngasi gi se maroi namon gi thokok se nupi gi mayok ta tholok crime sing se hujik se tamna hengalak padong manipur da torokpa manipur da nupi sing gi oiba akhoi civil body sing yamnadi linkhale aduga even police ki state force amoriba policing law and order singang na leiba policing se so masing yamdi yame adubu manipur da nupi gi mayok ta tholok crime sing sidi खामरिंगम ngam tamna sum tarakpa sum hengalakpa dong tawsi ngarang na hansi inak nak na thogo makak tholei madudi nambol gi singning makhal kai haibasitagi ni sahi kun ma thoimuk suruba nupi macha ma yam laibak thiba thogdong ni madudi nupi macha si mana sutaba ngamdawa aduga lon su thoktaba hairiba nupi macha sida lekai simakta leiba nupa mana sahi ni phumuk suruba magi nupi ngang lei nupa si aduga kharana haibadudi madu masu wo phangi hairiba nupa asina nupi macha sigi lon thoktaba taba phangdaba si khudong chaba lawraga sahi ani muki umangdagi ma se nupi oibagi jet manghalakpani ado lekai na masi madugi moigi leinaba mana namdana sigumba sajat chalakpasi khangakpadagi mangonda namdana kaina khatpagi matang phau gaurure mayumda matam khara su leirure adubu nupa mayumgi otnaiba khangwa ngamdabadagi nupi macha se amu mayumda halaga leibani adubu ikui tabida mayumda halaga leiraba matungda nupi macha se yumda hairiba nupa sina mugla aga nupi oibagi jet singnarakpagi wafam lakpadagi ngasi ngarang si phong sana tholokpa asigumba wathok ni masi wathok ase masigi wathok se hena maram khoigi mamutta na khangnaba haidi khara thijanbagi thabak adu khara kupna khangnabagi damakta ward ki general secretary subita mangsa tabam ngasi mak hairi wafam sita satuna hanguba thirubagi thaba ma chatharure aduna yanan badai se ina laksaning base se da laksage madudi nambol gi thokdok thi se ngasi chatpirure filbi chatpirure kari thamakpa पुलिस की माइकई जेगने करी थबक लखलक पाहे बदु इसे दगी खरा मरिक चुमना ताबगी तंजाद लोग जगे चे आई तमजगे अखोई ngasi अखोई टीम म चले सागी मीडिया सु लोइनमक ती पुदी सुद्रे को खरा थेंगदकना सु हौरे खोई चतपदु चतप मतम सैसदा खोइना थेंगनरपसे खोई हामबदा सागी युम सिदा चंगे सागी नंबोल सिंगनिंग मखाले काइगी से सागी संगजम अमुसौ nupi mcha sigi mapane adugi keno saisa khoije change paga mabung mokpa sanga leirame adai da khoina sum hangba matamda sagi nupi mcha si nupa sida kaina kat khibegi wari du sadum haire aduga magi wari je khoi mathang masimnaw kyam po I adagi mana kya subano hamasnaw ni pan po ikon ma mari subane adagi moi imung se dum yam wana haibadi sakhambok masama leiraga yam khara dum wana lehoi ko leibasida koina kamaina taurino haibagi poche sum hangak pakan sida dum hadi sarkar gi su lairaba kokna nabagi thabak mayamam su tauridana BPL card mokoi gi pai BPL card pai de moida hojiki food security ki torok pase asi torok podegi imung du da kg mari moina di manga ha adu mi manga de 25 pangadamni 20 pangen hai ko aduga machim naw ni pampo go su nupimsa nupi luhong ki ba degi mabung nupimsa se ki hojiki victim oi bu nupi se mai mo pam su blind ne ba ma se total blind ne aduga hoji kai sampat ki kano da ma computer ki training yauri mai tawraga hojik leiba mi manga sigi moi cheng do dumaina phangi hai ai de level of kano do
मागी कमाइना लेबनो इमुंग जे करम इमुंग देगी victim जे ओइगली का हाइब से कोई स्टडी जे सुम यावरक पदुदा अदुगी हिस्ट्री जे कोइना लौबने अदुगा जॉब कार्ड की दुदी मोय फैसिलिटीज लेते अदु मामा सि थबक कनो लौमिनी मापाना जुगाली ओयदी हैंड टू माउथ गाक्तने बले होरिदो माइन तो कान सिदंग साइगी सुम बारी जे सुम कनो तोरक पकांदा मेरा पाइबी म्याम हम सुचांग एको मोइगा खोइगा उनबगी इंटरेक्शन तौबगी खुदोंग जाब सो खोइ थेंगनारे अदुगा क्लब की मीसिंग सु यावे अदुगा नपासी मपादगी वारी वताई म्याम हम कमाइन तौबनो खोटपनो न ngasai हाइबिगिबा म्याम द दुम लोइनम सुमे अदुगा ama tholak pasi kaino da victims become victimized gi pot se once victim oi graga di adum victim oi begi pot to adugi kaino sima koina sauna thengnare e hojiki hariba imung manung se sukna gi chai ani da ngari mafam da hong aga leiba se adui mamang da moi maning side ta mai bam di adum hai ko adui mafam da nambol manung di oi ba adum maning lom da moi kaino sida labuk ki pham gum ba da tor leiba do adu chai 20 muk si moi dai da leiba ne ada akoina makoidegi finding mera paibi singdegi finding si phangbasi kaino habad nupimsa se already mai masa sahi taruk subanu pimsa ma leirameba haibadi hojiki nupi si ma kamai victim moira khige dune ena laksaningi se mafam duda moisi kano ma canal tawbagi ko laibak hondo honjin tawba truck drivers myama ma lakpase sina moi mayum se dai labuk tu da leibani na driver sing je dum sing thakpa khotpa karikra tawba sida dum moi ware kaina dum potha ba je moi mayum daga dum pothai haiba ko matam du da ne pimja se rep tawki bane ba yalan ba adu degi angang ama concept to hori ko inam degi ni nupasi aduga oinam gi maira pai bi ne degi nupa hojiki ni imung manung siga irang thok irang thulakanin taisnabai poche akoi manipur sam hai zo hai ko amarom da su aphabalai amarom da su mangba su leita badi natte ko ma yanaraga 60000 pinai hai moina matam du da angang sidi yaw hore dana aduga case to du mai settle tawkreba adu angang si po horeba aduga somna kanda mana la against the 2 years ki mamang dani moina mafam sida leise adu 2015 dane nipim sa si anirak suboina kano tawr ise ma rep tawbase hojiki nupa se magi ani suban nupi oina loksal ise kaina katpa matung dane bako ano 2015 da no mana mabung amana sak thongaga leiringai aduga man imung si leingai se nupa si singjang waige haina chang aga singjang di waidana nupi si mana namjanam thekna gibane ba adugi nam thekna gibase tawbodagi makoi si kanoda pau pinaraga adum mara paibi sing karikra tawraga moise aduda mu kaina kat khreba kaina kat laga leigimne ba adagi leira matungda amuk akoina police station da muchang kanda moigi mung manung machin manaw mayam se thingnaba kanda moina hairesi kaina katla matungda nupi se dum domestic violence ki citizens aidi makoina tamak pa khara do adugi kano duni ko koina thengnarak pa myam duni adu khoi jo analysis tawbagi follow up to mathau yam tari kamai oirino adi kai to tai ka haibado adun main tawro kan da domestic violence ki sai thing jun nangis da dak leiramba sida leiramba kholamba myam am su utti ule ko main tawro kan sida adum lekai se hujil se conflict tholakadra haibagi akoi da apprehension su lei ko police ta so koin changa kan yam phajana hairame haidi mob justice tholak pa yabagi kano do adubu lekai gi club amasung maira paibi myam unara kan da koina moidu su yam phajana dum awareness masam su dum tawjarame level of awareness yam sathina nemba moi ama phau kaimta leiramdre ije masu yawbirim ni na ko mafam duda commission gi visit chapiraga mafam dugi mi myam jing interaction as well as awareness program myam tawbasi mathau tai mukhoi dei su propose am tawre khoi asigumba kano legal rights ki matang da domestic violence kai ka myam se amok phau tawbu leitri na haiba ko adubu somehow maira paibi myam singduna irang thoktana ba moi tackle tawram badugi di yamna adum aina su thagat ningi aduga gyan ta daba degi ko nupi sina kano tawbani ngasai gi khoi kano tor nupi de hek taina bi pot amasu dum leidana ko adubu koina hairambasi once nupa sina ahan begi rep tawkraba matungda kaina kat khre adui matungda kainaraga matam khra leireba moise domestic violence thokpadegi aduga
खरा कुइना लेर मतुंगदा अमुक नुपासिना युमसिदा चंगआकांदा अमुक माना मबानी लेमिनरंगिबा पोचे स्वाइदेगिनेबा मोइना अमुक कंप्लेन तौरगा हाना मैरा पाइबिदा मोइ पाउ पी हाइको अदुबो मैरा पाइबिसी मोइ खरा चिन्नबा खोनबा लेदै हयेंग तौसेना तौनै मंगदा नोम हौदोखरे 10 दा थोए 11 बाउसी मोइ ngaire अदुगा 12 ता मोइना पुलिस ता रिपोर्ट तौरे अदो रिपोर्ट तौर मतुंगदा हजिक नुपासिदी हजिक फाउगी ओइनादी मोइ फाहौरे 7 days रिमांड लौथा होरे अदो इन्वेस्टिगेशन मनुंगनिना लोय हाइदोकपा यादबगी पोटसु लैबदुने अखोइना थेंगनाजरकपस थैंक यू चे याम दे मोरम धारगे सी याम नुमाइतबो थोगोंनि अदो इसेने ngasa हाइबिबदुने victim ओइरबसी एमु हंजन हंजन victimize तोबगी ओखुमदुनि लाइसे याम लाइबक थिबो थोगोंनि मदुदि नुपि मसा सी मनासु तादबा उबसु अखोइगी ngangbसु ngamdaba sigi khudong sabase leiriba matam sigi saram chatpa haiba taye मसा मसाना मसिकी पोसे नुपी सिंगसी थवोइना अखोइगी विक्टिम मोहनबगी थबक्तुगी काहनबा थबक्तुनि संथरइबा अदुगा मागी पोकपदगी कोइगी वालकपा हाइबा ताइ ताबा ngamdaba अदुगा ngसाइगी ngangbा ngamdaba सिगी तसेंग तसेंग खुदोंग साबा मदि तसेंग लोबुजानि सारम चटपा मिहोइ सिंगसिना इसे स्वाइदैने चे सुबितादा लाक्चनिंगबसे थोगलुकसे थोए हुजिकपुदी मसेना सुमसी येंगजबदा न्यूज़पेपर दा कइदा याम काहने योबगी पोट मक्ति उद्री से दो ताबीरबनिना मसिगी पोसे ताबीरबनिना मसे मणिपुर स्टेट कमीशन फॉर वुमेन की साइट तगी मसी मफम तुला चटलगा इन्वेस्टिगेशन म चथबगी मतांगदु यौरेन थंबिब्रा नत्रगा चटनबगी प्लान तोबगी द्रिचे कइ थंबिनि मसी ngसाइ खोइना बेम सुबिताना हाइबी बसिदा खोइदा यामना कमीशन देगी सु खोइ चतबा यादबनी हाबसे खोइ दुम आई दुम लौजै अदुगा खोइ हायमक चनबसु खोइ तौजगनी अदु आइना मखक्तंग ngसाइ आइना मखक क्लैरिफिकेशन मखक्तंग पामजबना ngसाइ gi victim oriba nupi macha si ngसाइ मा हजि कल victimize तौरिबा नुपा सिदा हाना already kaina katkhre haibagi paum khusum tajaba हजि हाइबी इबेमना हाइबी मतुगिना अदु ओरगदी मागा मबानी मक्सी आइना हायेंग चलगा बुदी खोइना मागी इन्वेस्टिगेशन तौरकांद बुदी मागी मरी मखोंग डिटेल रो खोइना याम हेना कुपना कनो तौरनी दुगा खंगजरनी दुगा आइना पामदरिबदी मासी हजि हजि सी मबानीगी करी हाइतारे मपुरिबा मगा निपी अमगी मरी सी थम्मीबरा मधुमसु खोइन खंगजनिंगी मरमदि मा हानना काइना करका मतुंगदा पुरा मापानी सि डाइवर्सन तौरगा लेखबरा लेरगना लेबगी लेर मतुंगदा माना करी हाइतारे नुपासिना मु लागा बाय नुपीसिदा थोइबा थौलोक्सिदा अखोइना क्राइम फाउबा जस्टिफिकेशन दगी जस्टिस तौ याबगे हाबसे कोइ कुपना नैना जनिंगी मरमदि मबानीसिना हस्बैंड एंड वाइफ ओइना लेरगदी आइदि पुरा सेपरेशन तौद्रगदी अदुदना मु अखोइना करम्बा मागी प्रोसीड्यूर चथगदगी हाइबना सिमसो कुपना नेजगे अदुगा ngसाइ हाइबिबदा कोइ मासी पुलिसना फादना कस्टडी द रिमांड तौर लेग्रे हाइरबनिना मागी सम अखोइना यादबा क्राइम खरदी तौरेंदी खोइना दुम लौजरे अदु चटलकांदा अखोइना चचरो मतुंगदा अखोइना तौयाबा तोगान तोगान एक कयाम लेरी मौंडा अखोइना पीबे याबा ददी क्या लेरी मदु म्याम दो खोइ चचरकांदा एनालिसिस तौरगा खोनजगे नै खंजरे थैंक यू चे याम थगदिंगनि मदुदी अखोइगी मणिपुर स्टेट कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन मसामंगना एश्योरेंस अमा पिबिरी मदुदी थौदोकसे ngasi tare khange aduna masi hayeng filda mafamdura chatlakanda investigation ama yam kupna thijalam matungda karamba phibamda masigi case si lokhotpa yagani haibagi matangdu thijangani haibani yam nungai ofomni ise break ki matungda aina ise da lak chening base maroina sigumba thogdo wathok se mina budi ngasai gi crime se kai haitare lawru kanda yumdagi ot nainarga mu khainaraga yumda mu leire adu matungda mu ngasai gi nupa se mu laaga मागी नुपी ओबगी इज्जत अमुक सिंगनरकपगी वफम नुनि लाइसे स्वाइगी मतंग से मणिपुर सिगुम बसिंग से कमाइन थोई अदुगा बसुमाइन थोलक पसिसु तसेंग क्राइम ओइब्रा क्राइम अमोइन मसिसु वकटपम थोकप्रा सेक्शन पम थोकप्रा हाइबगी मतंग दो होरन इसेद लाक्सगे कमर्शियल ब्रेक अंगी मतुंगदा इंपैक्ट न्यूज मनुंग हुना येंगबिरिबा मियाम मरकता मु पुदुनु लाक्सगे इंपैक्ट न्यूज मिंग तादुनु लेबियो लेंगसिनबिरउ थांगमैबन डीएम कॉलेज रोड ता लेबा ईस्टर्न सुजुकी दा फंगबिरगनी सुजुकी की गाड़ी मचा सिंह मखल सुना मफम सिदा सुजुकी दा ट्रेन तौरबा मैकेनिक सिंगना निंगथीना सर्विस पीरिबा सर्विसिंग सेंटर की खुदोंग चाबा अमसुंग स्पेयर पार्ट सिंग एमआरपी रेट ता फंगबिगनी लोइनना इराई लाइना लोन लौबा याबगी खुदोंग चाबा सुपिजरी ngasi लेंगसिनबिरउ ईस्टर्न सुजुकी थांगमैबन डीएम कॉलेज रोड इम्फाल मणिपुर
break ki matung da yengmire bu punam bu amu khana taram nok chari ise ai che gi break ki matung da ni che da lakchaning bu se maro ne swai se sam mi khana taradi yanan tawrini amurom da harga ma leirure kaina kalure leirure adage mu yum da mu hale thoi ba thok sing se mo yana ba kainom le ngoni kaina dum hai do ni mi gi chen ne che haina ba se ado yengak pakanda lugi legal gi oiba maram da yeng pakanda nupa sina nupi sida chathari ba thong se as a crime mo na treat to ya bra kamai thambi ngi che tasingna akoi sum nupi singna natraga myam na khanna basi husband and wife ani gi marakta ngasai gi moije ngasai khaina basi legally natraga su mayum se maning mamang ni ko aduga nupi se tongana leiram ni imung sida sangdana leirabane ba hadi yanada bam dei fuba jaiba tore kholena ma mayum halakrab ne nupa se ki dana matam sida nupa sina yum sida sangaga magi nupi ni hairaga su akhoi gi kano se marital rape aina lei ko husband and wife ki marak sai sida ngasa ki akhoi gi nupi nupa leimina ba haiba se anima ki mutual understanding ama mathau tai ba nupa su nupi su anima ki understanding du ne ba ado karigumba nupi sina ready oidaba natraga nupi sina masana ki ba yadaba tawba kansa nupa sina ngamme haidana forcefully lemina tadi madusu rape ne ba adi within the kahani luhongaga leiba nupa do adu oijaraga su do marital rape haidana madu ko crime amane ba adugi porto ne hoje akoine yengakpa yar se hoje kin nupi mcha sigi mabani khanaraga khanabai di leiba ki re haidana tholok yam china toina phui haibegi potsidegi mama pana su salan ningdana leiba adi nupa mayum degi su lao mai nupi har le hoi ko lao adu toro le minerasen haijaraga su noi lobo lao khoi noi thinba lao haibegi adum mis kanu si le hori ba conflict se adu satraga mai mapam saista ma safer place ni leiri ne ba adu da changjalaga changna dana leira ba hai tare khanaraga leiri ngai da ahalaman karikra yanaraga noi tongana se leiminaro ka mai na piraga leibudu natte ba just mi leitaba gi khudong jaba lauraga changaga nupi du dang mana mai nupi oiraga su matam du changaga leirubado leiminarubado madu crime ne ba adu ne khoi noji yengsa adu bo khoi society da khoi na matai naw ni kai dorage haibegi portu di adu mayam loi hai ne ba adu bo akhoi nupi akhoi na su akhoi gi kare hai ne ai hakchang se ai right ne ba aduna aina isa ngamdaba aina nupa se gi leimina ningdaba natraga aigi khudung chadaba ngangchin ba khotpa leidana ko si matam saida haujikan taunei sidi aigi nupi na changning matam changani haibegi force ta changjalak pagi pot tune ba ada mai maza mai nupi si karamba phibam da leiri masa ngami bra ngamdabra ngang ka leiminari bra haiba sui yengdana kha thakchalura sasaluni sa sanaraga force ta tawi myam se ta sem ki logi kano si yengak pataraga di khoigi marital rape ki piriba logi kano se kare hani dandi do adu yengak ta de dandi phangningai su mayam leitab nate manipur se adu masidi khoina yam line lo thog leiba wani adu mai gi case ki se hoji yam controversial loba police ki side dei so dum yamna kok saba hai tare ko adu gi potu oi howi haina adu thamjage aduga masi potse tasengna crime ne okay yamna masi logi parbido yengagadi masi crime ni haibani taseng harakan sahi kharagi mamangda sahi matam khari mamangda mana ngasai gi nupi sigi mimana dabagi khudong chab silauraga ijat mangan lambadu lekai mayam changna phara kanda kaina khatpa yumda leiraga nan ningthina tawidaba haidi phuba chaiba otpa naiba aduna maram oraga nupi si mapam da laaga koigi leiba aduga magi ngasai gi sexual desire do leira kanda di yumda dumung laaga khudong chab mung loge haiba yam sathi bo wakhal lone amarom da hairaga iche swai se mendi thogdo wathok si sina chu thambiri madudi mayamna logi matang da masi krai ho crime obi ai ka habi wafam sing daiba aduga matam chana swai si pukhaloba police ta case sama file doba adagi matam chana se women commission da kaida lakna wakat pa swai gi matang sing che mi sing sei tok tok da bai khang da bodong to gi matang sigi pose lak pa kanda ise khoi gi share person obi rak pa se thani ahum mari mukti su jale ise swai gi awareness ise kamai paikhat pire aduga kamai paikhat ke na thambiri huji pawdai yam chumi masi akoina ayamana di akoina tha ahum akoi jun gi tangkul hum doida akoi attend tawre
तांग कुनिथोय अखोई न्यू कमीशन गी टीम से अखोई खनबिरे मसी मतुंग सिदा अखोइना हेक चंगपदगी अखोई जून गी तांग कुनगा तरेट सिदा अखोई सी गुवाहाटी दा कनो कनी अखोई पॉलिसी वुमेन पॉलिसी सेमबगी अदुगी ममांगदा तोंगान तोंगान बा अखोइना मोइना नेशनल कमीशन ना कोरक्तना अखोई चचरे अदुगी मतुंग दसु अखोई तोंगान बा मु पॉलिसी सेमबा अदगी तोंगान बा अखोई कन्वेंशन खरा मु यावजरुरे था खुदिंगी मोइना कोरक अखोई चचै मधुदा फंगपा नॉलेज अदगी अखोइना खरा पाजरगा सुम दिल तौजरपसिना केस कयामसु मरकसिदा लाई लापसिदा अखोइन तौजबसी याम मुन्ना अखोइन खनजरकांदा अखोइना पाउसे हेक ताबगा मागी करी हाइतारे मांग हाइरेबर कंप्लेनेंट अदगी रिस्पोंडेंट अनी सी की चप चाबा वाहंग पहंगबसी फंगना बायना अखोइ होनजे मरमदी अखोइना ताबसी कंप्लेनेंट दुदन खतंगदगी ताबसीगा अद रिस्पोंडेंसी यावरगदी मोइना हाइबसी चुमने चुमगा मपुंग फाना चुमदबा अदुमाइन तवे अदुना अखोइना अनिमक्सी फजना तारा कानसिदा करम एरिया सोइनो करमाइना मासी केसी लखुरकदगे हाइबसी अखोइना अमोनी रे कोजर कांदा मोइसी कुपना नेना मतमदा अखोइना ngamgदबा मवंगदा lay mong lay ragadi moisi phajana wari tai sar kanda khoi maina moi thadui aru kari gum ngam do ragana khoi ne casing si khoi gi mari ne ba authority sing si da khoi na recommend tong jagi aduga hauji haibi be sing si da ina khanja matam da yam ba casing si moi awareness yam wat pa aduna khoi na mamangi kano da khoi gi rekha sarma ina national commission gi member la ami maga khoi na unajadana wari saba matam da su ma sama su haibi rame manipur duna tana atopa khoi gi India ki tonga tonga state sing sida crime to ibe sing si ayamana akone awareness wat pa adugo nupi sing sina magi hak kanjana ba right che adagi madu pi ba law mayam sing si khangda ba aduna sing be na sunian hai aduna masi wa kanun si tor matung da khoina ino khandak da kui dana khoi Bishenpur da 1-2 days gi khoina awareness ama chasare madu da khoina yamna kanu sing sina expert sing sina moi da hai kana nupi mana sagi luhonge ha bese Yamaruina nupi magi haktan gi haragadi ai luhonge habigi che sangsi pai de yade aduna khoina phemi kanada court marriage toba degi tongan tongan ba maite gi sanne bi de luhongba tongan tongan ba mai custom gi sanne luhongba asi mak natragasu akhoina magi marriage act registration to se masimidi masni na admaina khoina pause sandok sarami nupi mena right tange haragadi akhoina luhong bagi mana mapung phara kanda luhong bagi magi takakse yor kan registration se to biona admaina kan hai akoi haijerami aduga maruena maramdi ayamba casing side akoi awareness yaudabadagi moina mayum sing anna palore sahi tra trukta te pal kanda moina akoi da case lakpasi sahi 35 je haidi luhong ya bagi sahi se si yor kanda moisi lai adu matam jodi moisi almost yam wana mai nu pa de khaina ba dagi dugi aun polo thopa adugumba sahi moina lobui ba khongthang do lan changurami na awareness wat pa changuna awa ba ngata oiba yam nauna moisi kaina ramina moi punsi se kari moi dege habigi porchi su khoina ujei aduna masi matang sida awareness si khoi chama da chama se darkar le aduna khoi ngasai haibi ribu nambon gi khoi hi chasa matamda awareness khoi dum tawjaramge aduga hauji tongan tongan ba khoi na ukhulda adagi Chusanpur da tongan tongan district sing sida tawnabadi khoi packet chare aduga handaki kana sida aroi ba tha da su khoi ukhulda su tawjage na khali manung san ba area sing sida aduna khoi pandam si akhoi ne chapam pham sing si hai tare ko adu aduma khoi awareness tawjaramge na khoi thamjari thank you yamna kanoni khoi yampung thon ngai ni madudi thokle iba crime sing se maroi awareness ki legal awareness ki posting si wat padagi masiki phibam si lakpada su mateng mo pangi haibani laibo phum se aduga taseng bomakti authority sing na maroi na che Manipur State Commission for Women ki site gi natragani any NGO sing haidi ECO gi su NGO ni Women Action Development gi haidi sing se awareness sing se sigumba sing thina pi ba si khaktana te longbo do praja mayam sing su puning changbi ba tabi ba khangjan ba hose yam maru oiraba tangkni haibani aduga ngaki se lekai na natraga khoi gi khungangda natraga chingyara pa khun singda ngaki customary logi se yum pale kaina kalle haibasina tabada in case nupa nupi oibagi lambi da khong tarwa luhong gi ofum se laba doragati tangai phadana marriage si registration to bu haibani madudi hayeng legal gi ofum lakpa kanda sukna bada numaina ba haibani lai ofum se se aina soide laksening se huju ki nambon ki case chum taja bada huji huju nupi si miroli hai aduga nupi meyum gi mina nupa gi mayum sta masi mirole tha surakadore kaina hairu bada kanano adu ada ana khangba mapa kanano masa khangte kaina haibe ofum lai si
स्वाई से कमाई हैंडल तो वो यानी खली चे सिगी हजिकी मोई अंगांग सी DNA test तब अमदी मथौ तार अनि हादि अंगांग से कनाइगी मचानो हाइबदु याम कन्ना स्ट्रांगली लाक्रा लाक्तब्रा हाइबदु अदुगी पोतु येंगा कानसिदा अदुगा अदुनने कोइना मणिपुर स्टेट ता DNA testing center si thambiu haibse lots of crimes am leire manungda report torok tabana ayambane ba cha manungda taragumudani report la ise te dilaktrabane ba adunda akhoi DNA testing center si mathau yam thuna tare aduga hojikpudi forensic laboratory si abna strengthen tongna ba in hansu deputy CM honorable na su yam phajana haibi kre ko aduga hojiki case da ai no ji thamjaba dunia adugi portu moina kanna heta du mai macha natte हाइबेगी पोट से लाक्रा लाक्तब्रा नुपा सिदगी अदुगी मतुंगिना टेस्ट तुम मथौ तारे अदो आइना सिगी मतंग सिदा सी पोट से याम सांगना हाइनिंगा सु लेट्रे को सिगी केस दाइना कनोदा सी खक्त सुनतन एज ए होल मणिपुर गी हजे कोइन मथौ ताबसे मतम सु टेंशन लपन आइन टेंशन लपसे हाइनिंग बसे कइनोदा अखोगी कम्युनिटी हाइ तारे को ग्रासरूट लेरिबा क्लब मैरा पाइबी अदगी पंचायत की लेडी बसना मुइना फर्स्ट कनो से कहनी इशू सी फेस तो बस मुइन इहाल हाली नेबा अना इहाल हाना थेंगनरीबा लेकाई दुर लेरिबा मियोय म्याम सिंग सी लीगल की मतंग दा आइन की मतंग खंगदबसे सिना अखोई केसिंग सी मतम जाना पुलिस ता आगा मरालेबा मिदु मतम जाना दंदी पिहोबसे पिहोदबदगी मतंग मतंग क्राइम से सुम चाउथोरकपा नुपासे अमा तौरम मथंग मथंग चटखिबेगी पोटुसु याम हेंगले को नाकल अमरोमदा अदुगा नाकल अमरोमदना अखोई ngsaigi settle si with money compensation for example Manipur government ge armed forces special pa a ki makada mi ma hek hatoga irang thokting e lakh manga chim Assam gi hoji Kokrajhar da hali basi lakh 6 lakh mi traum de family traum de yen thokraba so that ngsaigi amhon thizal anu kanan hatpuno kaidobuno haibado अदुमाइना तौदना कोइगिसु सैजदा मसिगी इम्पैक्ट नत्रगा इम्प्यूनिटी हाइ तारेको मसे अखोइगी लोकल गी लेरिबा मयाम अखोइगी मेरा पाइबी सिंगनसु क्लदगी लेदना मेंबर सिंग पंचायत की प्रधान मेंबर कैक्रा से पुलिस का नाकन नाकन दा सोमदना विक्टिम साइड सोमदना एक्यूज साइड फमगा लोइंग होन योन बेगी टाइप दा बार्गेन गा तौदन लेरम बसो कोइ थेंगनग्रेबा स्माइना चथरब तारगदी क्राइम से याम हेंगलकनी अदुगा हजिकी अखोइ इमा इवेन मेरा पाइबी सिंगसिना खोइ हलाम द मोइना खुदकी संगजलगा तौबा कनबीबा केदोबुदो असुकी मतिक यामना फई को अदुबो इमा इवेन मैम सिंग सिदा अखोइ लीगल अवेयरनेस याम फजना पिहोद्रगदी नुपी मसमाइन थोए कई कानबा आ पुलिस अलगा मतम मांगनमनी अदु तौननमनी कैसुनतब केसु साइ लोइसलसेना पैसा द बार्गेन तौरगा नेगोशिएशन तौनगी बसे अहामबेगी केसु दा नुपा से फाहलमगदी को ngsaigi pharaga fast ki magi masa ama pokibdusu rape tagineba adusu makhong je saisa moya kano JCB thawbe hai mai makhong smai kakpanena maron thoktaba manapam nupisina karamba driver no an hangnarak pakana mai makhong sida yan bane se mai action sign tora tobudagi driver makta makhong soibe yawbri yengwa haira kana phagi bane bo inam gi nupa se matam tu da ain gi matungina dandi piramaba ko aduma तौरमगदी नुपी मचा सिसु कने हानि फोरेंसिक टेस्ट तौदना कई तौदना काउंसलिंग पीदना खोतना दुम कना खरा दुम फाना लेरंबे यायबा अदुदगी अमु होंदो होंजिन तौरगा मदुदा सुम विक्टिम ओइरुरेबा अदुना अखोइना कम्युनिटी लेवल दा लेरिबा अखोइगी लोकल लीडर्स म्याम सिंग असे मा सेंसिटाइजेशन अदुगा मोइना आयामा थबक से तौरइनेबा मोइना चुमना फजना से नुंग लौदना खोतना तौरगदी अखोइ क्राइम से दुम गवर्नमेंट खक्ता गायबा नतब ग्रासरूट तगी इमुंग देगी को नाकपाक से अखोइ रेस्पॉन्सिबिलिटी लौमिनरक तारगदी हजिति दुम लौरी को मेरा पाइबी सिंग कैक्रा अदुबो क्लब की रोल दी याम कन्नदी साउदे हजि क्लब की रोल से पॉलिटिकलाइज तौरपगी पोर्ट MLA मिनिस्टर ना अयाम्बा कहनी अदोम नाकंद चटख्रे आई माइन तौबदी तौनिको क्लब ना अदुबो सी क्लब सु मेरा पाइबी सु पंचायत सु अखोइ से जॉइन हैंड हाइता कलेक्टिव इफोर्ट अमग लोइनना संजल अगदी क्राइम से हंदरकपदा मथो मतेंग पांगनी हाइना आई थमनिंग थैंक यू आदि लेकाइगी हेक थेंगना तो इमीडिएटली करिगुम्बा वा थौदोम थोपकादा थेंगना तो लेकाइदुनी क्लब तुनी लेकाइदुगी मेरा पाइबीगी संस्थान दुनी समसमना थेंगना तो अदुबो मतम दुगी होइबा याननबा फिबमदा लोइसनबा पैसा खर पिरगा अदगी कस्टमरी लोगी
सुमाई यासनंगेबसिना क्राइम द चेनरीब मीसिंगसी मखोइदा मोइ पुंग थगोलपदों थोए मोइसे क्राइम तौरसु फाद्रे अदुगा क्राइम तौरुबगी दंदी कयमत फंगिङाइ लेत्रे हाइबदु इकोंकोमन सुम चलकपदुना मरम ओरकांदा असिगुंबा थौदो वाथोक नुपी की मायोक्ता चथरक क्राइम सिंगसी मसिंग हेंगनबगी मचा अम ओइरे हाइबनि थंबिरेबो फमसे याम नुंगाइजे इसे इना लोरकपदा इसे दिन थमजनिंगबसे थौदो वाथोक सिंगसी थोए याम नुंगाइजे इसे की हेयंग टीम कोई कमीशन की टीम चलगा किबै खोपै तौरनी प्लस अवेयरनेस सी तंगाइ फदना यामना मसे खुमांग चौचिनबम चंगे अदुगा अइनसु इसे अपील तौजरी मदुदी पब्लिक की साइट तगिसु अवेयरनेस प्रोग्राम सिंगसे पाइखलकप सिंगसे यानिंगे सरुक याबियु खंगबियु अदुगा सिगुम क्राइम सिंगसे हंदन बाइबसे अथॉरिटी की खक्तनतना लेरिबा प्रजा मयामगी याम चौबा अखोइगी रेस्पोंसिबल ले हाइबसे कौबिगनो हाइबनि सम नायरगैसे आइना रोबदा लाक्सनिंगबसे ngarang nahan khoi ki khabar da kai da su yaw buni che khoi ki Gurgaon haibani hujik na Gurugram ena maming di ole adoi da khoi ki Manipuri nupi ma rape to bugi amasu yaw buni bi che la isi magi du su ta sengbadi magi masi sing si khoi ki nupa mayang da yum pan bagi case ne aduga thuiba crime thui si chu magi ngasai gi nupa si gi mung manung adum oi ni nupim sa si sei tara tuk ta tim tangai bagi post ni la khoi na ain hangjening che yam kumna lerem du su e adubu State Commission की साइट की मोई की कमीशन द कईदा पाव फोनो बिबा अदुगा मतंग दुर हंगबै खोप की थबक सोइन खबर तंगाइ फदना तव मथौ तार खदाइन खली मदुदी मणिपुरी अति मणिपुर की मसाम विक्टिम ओइदुनि ने से करी थंबेनिंग इचे सुगुम्बा केसी असी हाइबी से हम नुंगाइ सुगुम्बा केसी खोइने हे पाइजबदगी अमसु खो हजि याम कन डील तौजरी हाइदी अखोइगी मणिपुर की नुपा अमना कनो अमा अखोइगी मयांग आसाम की मयांग नुपी अमा लौरुबा अदुगा मयांग नुपी सी हुंदो अमा कांदा माना मोइना केस अमा अखोइगी आसाम स्टेट वुमेन कमीशन ना अखोइदा मसी की केस है अखोइदा रिफर तौरबा मसी मतंग से खो याम कन्ना नुपा सी मासी मयिंद चतना अखोइ उनना बाइन अनि रोहंग चले अदो हौजी अखोइना ओइ वार्डन थादना खोतना मासी अखोइगी खोइदा मतंग लागा मागी जबान से लौना बाय याम कन होनजरी सुमाइन तौदना हजिगी दुसु खोइदु मियं चनजगे अदुगा आइना मतंग हाइजनिंगबना अरोइबसिदा masai khoina awareness pibase awareness yam maru oi masida khoina pijabasi khoi national commission gi ma gi directive si gi matungina akhoida khoina kam any awareness to matam sida akoi mahila gi mi sing yahonba angawadi yahonba aduga mera pabi sing yahonba aduga maru oina maramdi so that akhoina ngasi pijari ba awareness si khoina mafam khuding makta adi jaga khuding makta pibadi ngamdabani na makhoina amuk awareness pibi ginabagi kuthangda dum tawginabagi dumaina moida lailai su haiba khara allied group moisi yahon jaraga moinung pinabagi pandam si koida dumaina haibire eduna akuni siam selectively akoi gi grassroots root loimang piba ngamraga su madu matam sida akoi mai mai mera pai bi de khara local nupi leader sing se moisi yahon jaraga anda madumaina koi tongno honna jai aduga aina amatang haijaring bana ngasai gi akoi gi crime women kan against women je masi thingnabagi yamna तंगाई फदबमदी खोगी बाम प्रिवेंटिव ओइबा केयर से हम लहन जनिंग अखोई कमीशन दगी सु खोई दुम लौजे मरमदी केसी अखोई ना ngasai खोई बेम सोबिताना हाइबि जाम सुमी हाइदि मफम जद लेरिबा कनो सिंगसिना संस्थान सिंगसिना नुपि दमक्ता कोज स होना बि संस्थान सिना खोई राइटली इंफॉर्मेशन पिबिर अकांदा अखोई मफम ज ससरगा ngasai काम इंटरवेंशन से याम तुना तहोबा मोइदा मफम सिदा मोइगी अनिमक सि येनैबा खुदुम से खोई यावरा कांदा करिनु से खोइना संदाय नजरगदी मसी थोकदब क्राइम सिंगसे मसी खरा हंथगनी सामना हारदा हंदग अखोइना यामना हौगिबा अगस्त की तांग कुथामा थोइदा अखोइना इसिंग थेंबीदा केस अमा खक तौगी मोइसी नुपी अमाना माना खुनसिदा इसिंग थेंबी खुनसिदा मासी इनोनोना लाकांदा मासी खरा हाइसिंगबसिदा मावंदा अखोइगी महिलागी करिगी मागी रोल से माना दुम लौजबा अदगी तसिंगना यामकन लालबुस नते अदगी रोल से लौब कांसिदा अखोइगी हान लेजरब कांगु सिंगसिना दी मोइने हेक तोहनिंगदा बादगी मागी खरा हेनबा यावबा खोपसिदा मोइ मसेनसी कन तौनबा अदु काइमता हेनबदी नतबा अदुसु मोइना साउनिंग बनी अमना तौनबा अमना तमसलपसिदादी अखोइदा चेना तुरानबा मयाम अमा यावरेबा अदुबु अखोइन ऑन द स्पॉट अखोइ सि चले हौगबि तांग कुंथामा अगस्त की तांग कुंथामा थोइसि बनमरदा खोइ चसरे चप्पा मतमसिदा मोइसे पुन्ना अखोइ वारि सामिना पुम मतमददी मोइदा नुगाइनादबसि लैत्रे अदुबु करिगुमा मसे खोइना राइटली इंफॉर्मेशन तहौरगदी अखोइ नुपी सिदा
तमंग मनते साउनिंग बदेगी फत्तब थोरप यारीने खुनजिना अदुबो अखोइना फजना मोइदा हाइबदेगी हान मोइ सावरमदना मागी मई का अम्बा दु तोबो सिंसे मोइ लोइन लोइमक यानरे अदुगा अखोइना सु मोइदा फजना वाई सानबदेगी माई मागी राइट थिंग से अखोइ सिनी सिनी नुसिना लेमिनर कांदा दु तौदोंनि ने हाइना संदाइना बदेगी दी मोइ याम फजना लेमिना हौरि दुगा अखोइ बिसु मोइना थागरप फोंदो पितना अखोइना खबरदगा मोइ फोंबिरे अदुगा मुय बाइसे साइगी वाटे मीनब मी में लेतबा हाइतारेको लेत्रगदी अमन अमन ngang सु मीन सु खनबा आदुमाइना सु तौसु ले चाउथोकनबगी माने मोइ नुसिनबगी जुकी हाइरिबो फंदुकी थोकतु मणिपुर स्टेट कमीशन वुमेन की साइड की चल कांदा मतम चाना थमहोबो थिंगनो उदुम मरम ओर कांदा याम पामदबो थोकतु पाकतु चौकथोरकदबो मतम चाना थोन गिद्रे है माने दो सुमाइना वुमेन कमीशन सु खोइने हेक चुम मतंग से खोइ यामिगे होना जरगा खोइना नुपी थोप क्राइम से हंधना बा खोइ होना जगन थैंक यू जे कई थमिनिंग जे इसे मनसु पनबी की बंग साइगे आंगनवाड़ी वर्कर्स की कई हाइबसे सी याम मरु ओइ कइनो दा वर्कर्स सिंग से डोर टू डोर से मोइ चटलेबा मोइगी वीकली थामै मनुंगदा अदुम 3-4 टाइम्स से मोइ होम विजिट चटपेगी पोट से लेबनेबा अदुगा मखोइगी फॉर्मेट से मेखटपा मतंदा मोइगी रिपोर्ट थागटपा कांदसु एनी डिसेबिलिटी हाइबदी एनी डिसेबिलिटी मुंग अमदा आंगांग सिंग सिदा लेरमगदी मदुगी कलमसु यावबने मना पंगबा ममित तांगबा दुदु तगो सो दैट मोइना रिफर तौननाबगी द वर्कर्स सिंग सी अखोइना गसाइ थिजलकपा मतंदसु याम एक्टिवली वर्क तौबगी पोट अदुगी रेकॉर्ड लौगिबसि लेते अदुगा अमो हंजलगा हंकांदा गसाइ मपासिन हाइबसे ही मरी सुकांदा आंगांग से चटकांदा अदुददी मु नौमली हाइरे अदि खरा लेरक चलकान चाहि हेंदोक्रे हाइरेबको हाइदि गसाइ डिसेबिलिटी सिंग डिसेबल सिंगदा क्राइम तौरपगी चांग असुकी मतिक वांगमनि मणिपुर दा हैंडिकैप हाइतारेको नुपी मचा मैम सिंग से तौबसे अदो हजिके अदुगुंबा डिसेबल नुपी मैम सिंग अंगांग मैम सिंग सी मतम चाना मखोइ सी फजना डिटेक्ट तौरगा फजना रिफर तौरगा खोइगे डेफ एंड म्यूट स्कूल लेरिबको ब्लाइंड गिसु स्कूल लेरिबा अदुमाइना कनेक्ट तौरगा अंगांग मैम सिंग से अदुम प्रोटेक्शन तौहोबा याबा आंगनवाड़ी वर्कर्स सिंग से सोशल वेलफेयर सु फजना मथौ फजना पांथोन सुपरवाइजर मयाम लेरी CDPO लेरीको सिसु मखोइगी थौदांग अमनी हाइबसे मसिजु खंगनबा अमा याम चाउन मथौ ता दुसु आइ निचेमा कमिशन दा आइ अपील तौजबे हाइजेगे ओके से याम थैंक यू से मरम याम पुंग नुसिंग ओइनिङै ओइबवानी मदुदी मणिपुर दा अखोइगी फिजिकली चैलेंज हाइबदे मयांग मिमान अद्रबी नुपी सिंगदा चथरकप क्राइम से ngasi ngarang tari basi khakna ahan banate mamang da su hanjan hanjan thokpa lekre adubu mari leinari ba mai magi department singdugi magi workers singduna matam chana adagi moi record thamdana adagi madugi data khomdana tawragadi miman nadre hariba misingdu yamna unprotected oina mafam da legedau sorokudi pham chana protection pigragadi asigum crime se thoklakpa masing hanthaba थोक्तनबगी मचा अम ओइगनी हाइबनी यामना याम नुंगाइबा दुगा याम सु पुंग नोक्सिंग ओइनेबा पुंग नोक्सिंग ओइनिङै ओइबा वानी चे याम नुंगाइ जे चे ngasi itki che kharbudi chilangmone khangi che gi karigi mayam sing ate ate singi aduga ngasi mafam dura chattanai che marik chumba paudam tawa phangi che chena chatpiru budunani maramde isam khu chaludri che khabar gi kari khabar singarang se kangli paki meraga aduga akhoi gi impact tv khaktang oram masigi pau garom che che yam nungai ji che ngasi impact news da lakpiraga manung ngasi gi manung hoda saruk ga bibam pung phan bi che thank you che amukon thaga chori che इसे ngasi se suti yam nungai lai thom su ya di abjane do ise taseng hairadi aini ise se natrasu member ama yaubi radi phane member sing ke telephone tok jobani ada member sing ke thabak chinba adagi ngasai matang matam cha da moi khudong cha da sing dun maram orakanda yethorokpani ado aina ise da telephone toroga ise member sing se yam nokti tok jarobani ngasi gi khanane na basi yaubuna ba ado amta sumaina thabak chinba khopudagi yaraktri hairubu इसेना मेंबर चंद्रमिना आई सावइन लाक्तारे नि इसेना यामना खचाइ कहनी याम नुंगाइना याम फ्री ओइना हाइबिरक पैसे लाक्पिबा अमुकन थागचरी चे ngasi gi damakta di impact news gi manung hunna matang sta loisanabagi tangkak tu yorole adu lamdam sida thokliba thodok wathok kya gi marik chumba report ki damak impact news miing ta dun lebiyo